U alternativnoj vremenskoj liniji, Rusija i Amerika i dalje jedna drugoj dišu za vratom. Rat nije opcija za njih, pa su se vratili špijuniranju. Ali tradicionalni špijuni su također zastareli i lako ih je uhvatiti. Otuda su Rusi formirali grupu ženskih špijuna, koje su savladale veštinu zavođenja. One pronalaze svoje mete, zavode ih, imaju intimne odnose, a zatim izvlače potrebne informacije. Uvodna scena predstavlja Dominiku Egorovu, istaknutu baletsku igračicu iz Rusije. Još od tinejdžerskih dana pleše i brine o svojoj bolesnoj majci. Dominika jednog dana poverava svoju majku starateljki i kreće na posao. Ona se sastaje sa raznim gostima, uključujući svog ujaka Ivana, koji služi kao zamjenik direktora Ruske spoljne obaveštajne službe. Tokom susreta i pozdrava, gangster po imenu Dmitrij Ustinov traži od Dominike sliku i koristi priliku da je neprimereno dodirne. Ubrzo nakon toga počinje nastup, a Dominika lepo pleše, impresionirajući publiku. Nažalost, ubrzo, njen plesni partner skače i pada na njenu nogu i opasno je slomi. Kao rezultat toga, Dominika je hitno prebačena u bolnicu na hitnu operaciju. Nakon toga, upoznajemo se sa Nateom Nashom, agentom CIA koji radi u Moskvi. Jednog dana, dok se sprema da se sastane sa jednim od svojih kontakata u parku Gorki, neočekivano se suočava sa policijom. Brzo razmišljajući, Nate skreće pažnju na sebe pucanjem u zemlju. Ovo osigurava bezbednost njegove ruske krtice kodnog imena Marbel, koji beži, a da nije identifikovan. Međutim, Nate je priveden od strane vlasti tokom haosa. Zatim ga otprate do službe bezbednosti američke ambasade, gde se sastaje sa svojim pretpostavljenima. Obaveštavaju ga da je Marbel bezbedan, ali zbog njegove greške treba da bude deportovan nazad u Ameriku. Sljedećeg dana Ivan posjećuje direktora Ruske spoljne obaveštajne službe i generala Vladimira Korčnoja. Pokazuju mu video snimak Nateovog sastanka u parku Gorki i objašnjavaju da je njihov primarni interes neidentifikovana osoba. Scena se zatim vraća na Dominiku, koja se budi u bolničkom krevetu i otkriva da je njena noga sada puna metalnih šina. Ona je shrvana kada shvati da nikada više neće plesati. Meseci prolaze, ali Dominika i dalje hoda uz pomoć štapa. Jednog dana, ujak Ivan je posjećuje i otkriva da je zamena pronađena, što znači da joj radno mesto više neće pružati nikakve beneficije. Stoga on nudi pomoć Dominiki i zamoli je da dođe kod njega kada bude spremna. Međutim, pre odlaska, on joj predaje kovertu u kojoj se nalaze intimne slike njenog bivšeg plesnog partnera i njene zamene, kao i snimak njihovog razgovora, što implicira da je njen partner namerno izazvao nesreću kako bi njegova devojka mogla da zauzme njeno mesto. Ovo otkriće naljuti Dominiku, pa ona odlazi pravo u pozorište da pripazi na svog bivšeg partnera i njegovu devojku. Nakon što ih je posmatrala kako vežbaju, ona ih prati do parne sobe gde počinju da se ljube. U naletu besa, Dominika ih napada svojim štapom, tražeći svoju osvetu. Na povratku svraća pored telefonske govornice i prijavljuje incident kao nesreću. Nakon toga, Dominika, sada sa karijerom u ruševinama, obraća se ujaku za pomoć. On pristaje da joj pomogne, ali samo ako ona uzvrati uslugu. Ruska spoljna obaveštajna služba je zainteresovana da dobije više informacija o gangsteru od ranije, Dmitrija, pa traži od Dominike da se sprijatelji s njim i zaradi svoje poverenje koristeći svoje ženske čari. Iako okleva, Dominika nema drugog izbora, jer su medicinski troškovi njene majke visoki. Te noći, Dominika odlazi u hotel u kome je Dmitrij odseo, lepo obučena, i odlazi u bar da mu uhvati pogled. Kao što je očekivala, Dmitrij joj prilazi i pita kako joj može pomoći. Ona izražava želju da se ponovo osjeća posebnom i oni idu u privatnu sobu, ostavljajući Dmitrijeve čuvare napolju. Posle nekog vremena zamoli je da se skine i odmah se baci na posao kao ludak. Ali upravo tada, osoba koja nosi crnu kacigu ulazi u sobu i ubija Dmitrija. Uljez zatim baca kaput na Dominiku da pokrije njeno okrvavljeno telo i spasava je kroz zadnja vrata. Ispostavilo se da je čovek ruski agent po imenu Konstantin kojeg je poslao Ivan. Ubrzo nakon toga, Ivan dolazi kod Dominike i stavlja je pred izbor, ili da postane operativac Ruske obaveštajne službe ili da se suoči sa pogubljenjem zbog svedočenja Dmitrijevog ubistva. Kao što se i očekivalo, ona bira da radi za njih. Nakon toga, Dominika je upisana u oštru i rigoroznu državnu školu 4, koja je specijalizovana za obuku vrabaca, operativaca veštih u korišćenju špijunaže da zavedu svoje mete. Po dolasku je dočekuje matrona, direktorka obuke, koja joj daje novi identitet i uvodi je unutra. Već sljedećeg dana počinje nastava i matrona drži govor o trenutnom svetskom haosu, naglašavajući kako je Rusija jedina zemlja spremna da se žrtvuje da bi to popravila.
Ona također saopštava studentima da njihova tela sada pripadaju državi i da su dužni da izvršavaju svaki zadatak koji im se dodeli. U sljedećoj sceni, Nate se sastaje sa odborom CIA, koji odlučuje da ga suspenduje zbog greške u Rusiji. Međutim, Nate tvrdi da je godinama radio sa Marbellom i da se nikome drugom ne može verovati. Njegova molba se na kraju uzima u obzir i daje mu se druga šansa da se iskupi. Nate je tada raspoređen u najbliži grad, Budimpeštu, da ponovo uspostavi kontakt sa Marbellom. Ali oni ne znaju, svaki njihov pokret prati Rusija. Još u državnoj školi 4, Matrona uči vrapce kako da identifikuju šta njihova meta želi. Ona prikazuje nekoliko slika na TV-u i traži od njih da identifikuju šta žele. Na prvu netačno odgovara arogantni student po imenu Viktor, a Dominika ga ispravlja. Ovo ga čini predmetom podsmeha pred svima. Druga studentkinja tačno pogađa drugo i ona je pozvana ispred razreda da zadovolji nekog momka. Devojka kleči, međutim, nije u stanju da to učini. Sljedećeg dana od studenata se traži da dočekaju grupu vojnika koji su se nedavno vratili iz borbe. Dominika bira mladića i odvodi ga u privatnu sobu gde ga zadovolji. Kasnije, predstavu posmatraju Matrona i ostali studenti. Matrona komentariše Dominikin nastup rekavši da je njena tehnika bila dobra, ali da još uvijek nije naučila da se preda. Nakon časa, dok se Dominika tušira, Viktor dolazi s leđa i pokušava da je siluje, ali se ona hrabro brani udarajući ga u glavu. Incident izaziva veliku pometnju i sam general Vladimir dolazi u školu da izvrši istragu. On pita Dominiku zašto je to uradila, na šta ona odgovara da služi državi, a ne svojim kolegama. Na sljedećem času, Dominiku poziva Matrona, dok Vladimir gleda preko kamere. Matrona predstavlja Viktorovu sliku i traži od Dominike da identifikuje njegove želje. Upravo tada, Viktora dovode u sobu i Matrona naređuje Dominiki da mu da ono što želi. Naša protagonistkinja se svlači i seda na 100 raširenih nogu, nagovarajući ga da je uzme. Međutim, Viktor, koji je i dalje prestravljen od ranijeg incidenta, odlazi, a da je nije ni dodirnuo. Dominika tada odgovara na Matronino pitanje da želi vlast. Vladimira ovo impresionira, pa joj on određuje misiju u Budimpešti. Njen posao je da stekne Nateovo poverenje i otkrije Marbellov identitet. Pristajući na misiju, Dominika putuje u Budimpeštu i deli smeštaj sa kolegicom Martom, pod nadzorom šefa stanice Maksima Volontova. Zatim počinje da prati Natea i odlazi na isti bazen gde i on. Ona namerno naleće na njega i kratko razgovara, pretvarajući se da je prevodilac za ambasadu. Sljedećeg dana, Dominika odlazi do bazena, ali tamo ne nalazi Natea. Šta više, saznaje da joj nedostaje lična karta. Ispostavilo se da je Nate već shvatio da je ona ruski špijun koji pokušava da otkrije Marbellov identitet. On to izveštava nadređene i prepoznaje njenu potencijalnu vrednost. Čuvši ovo, njegovi pretpostavljeni mu daju dozvolu da se približi Dominiki kako bi prikupio više informacija. Kasnije, Dominika posjećuje ambasadu i otkriva da Marta razgovara sa američkom političarkom po imenu Stephanie Boucher. Nedugo zatim, Nate prilazi Dominiki i priznaje da je uzeo njenu ličnu kartu iz bazena. Kada shvati da je on svestan njene misije, ona otkriva svoje prave namere. Njih dvoje zatim imaju kratak razgovor i dogovore se da se nađu na večeri sljedećeg dana. Nakon toga, Dominika se vraća u svoj stan i pretražuje Martinu sobu, gde otkriva da je Marta dobila zadatak da kupi poverljive informacije od Stephanie. Sljedećeg dana posle posla prati šefa stanice, Maksima, u bar i traži od njega da je obezbedi više vremena tako što će poslati dobar izveštaj u Moskvu. Da bi ga naterala da to uradi, Dominika ga podstiče da je udari. Sada kada je njegov čin snimljen kamerama, ona ga ucenjuje da pošalje bolji izveštaj ili će ga u suprotnom predati policiji. U međuvremenu, Nate je čekao u restoranu, ali kada se ona dugo ne pojavljuje, on odlazi, pretpostavljajući da ga je ona otkačila. Ne znajući, Dominika ga prati do njegovog mesta. Ona pozvoni na vrata, a on je krišom pušta unutra. Nate izbezumljeno pita kako je našla njegovo mesto, a Dominika pojačava zvuk na TV-u kako bi se uverila da ih ne mogu čuti pre nego što ga upita šta se dogodilo u parku Gorki. Nakon što je dobila odgovor, ona ga poljubi, ali on je zaustavlja na pola puta i zamoli je da ide kući. Sljedećeg dana Dominiku neočekivano posjećuje Ivan, koji želi da proveri kako napreduje sa Nateom. Osjećajući pritisak da kupi još vremena, ona laže i kaže mu da radi i na Stephaninom slučaju sa Martom, ali da će joj trebati dodatna sredstva. Ivan razmišlja i odlučuje da za sada ode. Dok je uzimao kaput, Dominika uspeva da krišom pogleda njegov pasoš kako bi prikupila informacije o njemu. Kasnije te večeri, Dominika se vraća kući i šokantno pronalazi Martino beživotno telo u kadi.
Pre nego što je uopšte uspela da shvati šta se dogodilo, Konstantin, isti agent Rusije od ranije, pojavljuje se s leđa i hvata je za vrat. Zatim objašnjava da se to dešava onima koji dele tajne. U međuvremenu, Nate obaveštava svoje pretpostavljene o Marbelovoj novoj poruci, koja potvrđuje da je Dominika špijun. Iako je njegovi nadređeni vide kao pretnju, Nate veruje da je još uvek od koristi. Sledeće večeri dovodi Dominiku u njen stan i priznaje da zna njen pravi identitet. Dominika, pak, otkriva svoju priču, ističući da je njena jedina briga sigurnost njene majke. Nate joj tada nudi dogovor da postane dvostruki agent za njega, obećavajući joj zauzvrat zaštitu. Nakon što je dobro razmislila, Dominika pita da li može da mu veruje. On je uverava da može i njih dvoje na kraju postaju intimni. Ujutro, Dominika se sastaje sa Nateovim nadređenima, koji je podvrgnut testu detektora laži kako bi procenili njenu pouzdanost. Kada prođe test, ona traži novac, tvrdeći da može da im kupi informacije od Stephanie Boucher. Dominika putuje u petak u London sa Maksimom da se sastane sa Stephanie i izvrši transakciju. Ona odseda u hotelskoj sobi koju je CIA posebno pripremila za nju sa sigurnosnim kamerama i kompletom diskova skrivenih ispod stola, koje kasnije može da zameni za prave. Ubrzo zatim Stephanie stiže u hotel, a Dominika joj prilazi, tvrdeći da je šalje Marta. Kada se Stephanie uveri, ona predaje diskove u zamenu za novac. Dominika se pretvara da potvrđuje autentičnost diskova, ali u stvarnosti ih zamenjuje lažnim. Posle dogovora, Stephanie shvata da je nadgledaju američki obaveštajci. U stanju panike, ona baca novac u smeće i pokušava da pređe ulicu. Ali nažalost, na kraju je samo udario kamion i umire na licu mesta. Ruski agenti koji posmatraju ceo incident pretpostavljaju da je njihova misija ugrožena. Takođe sumnjaju da su Dominika i Maksim bili ti koji su dojavili Amerikancima, pa im je naređeno da se vrate u Moskvu. Po njihovom dolasku, Ivan oduzima diskove i hapsi Dominiku i Natea. Uprkos njihovim protestima nevinosti, oni danima trpe mučnu torturu, a Maksim je čak i pogubljen. Međutim, Dominika ostaje nepokolebljiva u svom poricanju umešanosti sa Amerikancima. Na kraju, Ivan počinje da joj veruje i dozvoljava joj da se vrati u Budimpeštu da izvrši svoju prvobitnu misiju izvlačenja Marbelovog identiteta. Nakon ponovnog susreta sa Nateom, Dominika uživa u romantičnoj večeri sa njim u njegovoj rezidenciji. Međutim, usred noći, ona se budi i otkriva da Konstantin podvrgava Natea mučenju kako bi dobili Marbelov identitet. U početku, Dominika glumi saučesništvo sa Konstantinom i čak pomaže u nanošenju povreda Natea. Ali kada je on ometen, ona ga napada, omogućavajući Natea da se oslobodi svojih veza. Njih dvoje se zatim udružuju protiv Konstantina i uspevaju da ga ubiju, ali tokom ovog procesa pretrpe ozbiljne povrede. U sledećoj sceni, Dominika se budi u bolnici gde dobija iznenadnu posetu od generala Vladimira. Šokantno, on se otkriva kao krtica. Marbel. Vladimir, koji je bivši patriotski funkcioner, priznaje da je postao razočaran rasprostranjenom korupcijom u Rusiji kada je njegovoj bolesnoj ženi uskraćeno lečenje od američkog lekara. U strahu da će uskoro biti uhvaćen i da će njegova žrtva biti uzaludna, Vladimir upućuje Dominiku da ga razotkrije Ivanu. To bi je učinilo nacionalnim herojem i omogućilo je da ga zameni kao krticu. Dominika misli da je ta ideja apsurdna, ali posle mnogo ubeđivanja odlučuje da se preda vlastima. Ona traži da razgovara sa ruskim ambasadorom, a kada joj se želja ispuni, objašnjava da ima ime krtice. Međutim, ona će samo otkriti njegovo ime u zamenu za svoju slobodu. Nakon razgovora, zakazan je sastanak za razmenu na aerodromu. Nate je određen da prati Dominiku kako bi potvrdio identitet krtice. On je duboko uznemiren jer se osjeća iskorišćenim i izdanim Dominikinim postupcima. Međutim, ona ima iznenađenje za njega. Ubrzo nakon toga, Rusi im prilaze sa krticom, za čije se lice, kada se otkrije, ispostavlja da je Ivan. Otkriveno je da je Dominika izmišljala dokaze kako bi smestila svog strica otkako je stigla u Budimpeštu i čak ga je okrivila za neuspelu razmenu u Londonu. Šokiran, Nate brzo potvrđuje da je Ivan krtica, a odmah nakon razmene, Ivana puca ruski snajperista. Nakon što se razmena završi, Dominika je odvedena helikopterom. U poslednjoj sceni vidimo da joj se odaje počast na ruskoj vojnoj ceremoniji kojoj prisustvuje general Vladimir. Dominika sada živi dobrim i slobodnim životom sa svojom majkom, nešto o čemu je oduvek sanjala. Hvala na gledanju. Ukoliko želite da podržite rad kanala i vidite još ovakvih videa, lajkujte i zapratite film ukratko.